gen a fwe. Mwen sa mfe rekou mwen. E mwen mte fwe rekou sa mwen. Ekri? Jude. Jude ekri mvre men, Jude pa di mwen yon men. Mti pou rekou mwen men. Amte de wetin, yote gen mwen kite mwen koujim la. Oui men, ou ba et laka ou men men. Ou Kevin koujim la? Oui men, ma fin mwen waba. Kounya la? Oui. Mwen sa? Mwen lete la dra isi mwen. Olè am nan, map tou mwen jan li a. Map tou mwen te ave male a? A, be ok, waj. Vin. Ale, super. E nan yon map me lan. Sa e chan mou? Bon mou la ou. Kade? Ke koro kono mshida mba mache nou men. Nou jis di mba mache. An ngongole mshida mel ba on ko ipiti ak pati kote men. Mwen mshida ba to men ba on kom si mba li ba sa. Ngone ki E lo ale a mwen mnavnase. A monshe. Pwese tios. Ma pase la di pa avole. Mba veit la ou kono. E gen mba soti mwen mba wazan di yon wap. Mwen se waka la di yon mwen. Mwen te nan vila mwen se yon mwen. Mwen a vin pou jen kayi pou blem mwen la ou. Di mwen jen kayi? Mwen kayi. Isi mwen la vin la ou. Mwen mba walan di yon nou. Mwen pa vle kote se da vin la. Waw wan nou. Ket men, kote mwen te suset mwen la men. Chose. Mwen kite. Apase na se diyo. Bale yon bote ate. Normal. Ten nou baka konwen. La yon la bata difisil lolo. An yon kapon mwen son la. E vada men yon dan nan. Nda fe nan. E ou li, e ou kap mene. Ou gane video sam la ya fey tan pi. Ou go video fek lagi, video mizikou wa. Li fe it, bo me gen moun ki fe challenge sou li. Tou bel se dam mwen ka fe challenge sou li. Apo sa, ou video sou mizik, oji fe cha, sa brabou ila. Yeah. Mwen pase l vat mache yon. Mwen base l vat mache. Yo jan zi mbala kon mizik ki di ko sa fouye jene, pa dekouaje. Yeah, so kon medite sou li pou ka api alez api. Mwen mge te fon paket ba mdi. Te pou yi god la vin ban fos, pa kite mwen febli. Mge te travay sou li maten. Apo zan mdi kriye. Mdi yo kritike mwen pil yo pali malan pil. Mdi nta do yon kache nan yon fitin. Go.